الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Paganayon mga luksakan na mga pagariakan aki pagadatan. Iman to agawi nagiye igawi ipagumantano si kwayamanan yan na ipkilamilamitan. Upama nagiye ipagpagtano si ko pterontano a pinakamapya ku gawi ku kauya-kuya gawi. Sabab sa yamanan yan na mala ayamanan yan na kasisingan na uman isa ko katukawin yan si ko yamanan yan na tunganin yan lulot yan. So sa kanong kuno pag-isiya ko ni iman to na beranak isu yamanan yan na emosyonal ka emosyon ta sabab sa yamanan yan nagirakuan nagsunod sa pamigilan ta at kita dibes limang gulaw la aaden ang mga tao ang mga ala isambatan nagupanaguntaman adiran pa kalilipatan so yamanan yan nakatutungan yan nagukapapagariya katutungan yan nagukapapagariya yan guys sa manaya kailaya kang rakiyo na di kebayadan ayamanan yan na pirak nagu ayamanan yan na kiadaan sa bali agyang kuta ayamanan yan na dugaw nagod na ayamanan yan na maaloy ayat ito na aya kababalingan ng adarpa nagialawag Ilocos Norte agyang kuta ingan di Bongbong Marcos na aya kawatan yan si sa Manila na 8 ka oras sa dirun di Travila Track. Sako isang gawi at jamaat na bimbiyahiya ko sumiyo ko sa Pampanga. Kaya ko kagay ko kaya manan niya nasakto na miyag daw ko na miyakaw mako na imantun na manan niya kaya kagay ko gagawin. Nakada miyakan na ako na siya ko kaya manan niya na miyakap na naros. Sugiti di ako ni kaderwa agiyang ko tadugaw na dimipsa sa bisi sa agiyang kaya manan niya na mas sa imanto. Para rakan na biya kalalay ni emanan yan arga. Biya kalalay arga sa emanan yan animib sa sabi. So Allah subhanahu wa ta'ala na diyan kayo na pagkalerong nasabutan danway. Ila mga biya kadakdak la emanan yan na biya aloy agiyang utamang alukstano biya manindag si biya magusay siran sebenar piyang ulay piyang aloy ran agiyang utamang aluks. Imanto na aya bitira tano na aya inuyag tano na subakaw.
Agi ang kayamanan niya na pamilya, inugi kadak lagi ang kayamanan niya na miyatimo. Sama niya na lagi duwan na miyanumpisan kagiya. Naibabtero na kan si mga luksangan na mga pagariakan. Diyan kaya malaya asusulutan tano. Naditano ilay niya si isa diyan kaya manan niya nabangkala. Kang nabamanayas yung tano sina sa pag-ilay tano antay pinakamadakal. Upama kaya niya to umanisum yung saya na pag-ilay niya no antay atunay kadakaliran na alinan yung sunyatyo. Ayas yung wanyo si nasutungan na inyo. Kenapa niyo pag-ilay kadakaliyo? Nabang pag-ilay, nabami pag-ilay, ang tunay kadaklami. Ay ini sungami si ina pag-ilay na misutungan na yami. Dia ina matag badan inaden na diyang kaya mga kulay. Kapara badan matatendu supiluksan. Na madakal man na makasisaw-saw siya pamilya. Madakal na makasisaw-saw ka pamilya. Kenapa hindi ka pamilya ang pag-ilay si? Kakapag isa-isa ay manan yan na siyang wantano si. Melagi dua yang yakau masih nama pirang atau si kukulay. Natarima angkat nutu ayamanan yan na ayam ini talinguman yan si na inilay kanyan. Babaya yan raka amin ini talinguman yan si. Kenapa ayam ini talinguman yan si na banyan pagilay ni kadakliran. Naalinan yung sumangan niya tiyo. Kadita nuki sa isa may kadadaray. Diyan ni waraan wa ayamanan yan na mga meranaw. Akaplalawa na sa kadakal. Ato na ibali o kadakal upama kada kay saysaw. Ato na ibali o kadakal may kada kay saysaw. Naya pinaka-importante na may saysa tano. Mapagilay tano si sagyang kaiya darpa. Mapagilay tano si sa dunia. Mapagilay tano si ku Allah ayamanan yan na may saysa tano. Yan ang pinaka-importante. Upag isa kano atunay bali anawan tunay antap si sagyang gaya reunion. Yang gaya reunion na sunnata Subuan ku Islam so yamanan yan na di ka pa kapag isa-isa. Si ko yamanan yan udi nakapagiluta si ko kapamilya. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adnam ya katalingumaon. Inisan yan. At igiyan at daruang karakan. Ma yukarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, daruang karakan nangundaw akong kao anto na aingani na ipakaraniakan siku surga nakakawatakan siku neraka. Na ayani sembahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah. Ayani sembahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na simbang ka sukat na naka Allah. Nagudingkas kanyan penaguton kagian na ipagaraning kasi ko surga nakakawat kasi ko neraka. Nagu pamayan dengan kasuyamanan yan na sambayang. Nagu ilutang kasuyamanan yan nakatutungan na yan. Sunnata galabaga ato na yung kita kapag ilutatan ko katutungan na yan. Sungguhan na kauman isa natika akuan tungan na yata di aya kapag nagyang ko to ayamanan yan nakapag iluta ko katutungan na yan. Napagadanan nagyang kaiya katimu-timu abituan tano sa reunion. Kapara mailog nagumaylay o umanisa wantay tunganay niyan. Apya tano di miya kakikilala isang aran. Ay pinaka-importante na miya kilala ka minus na miya kilala ka kung mga buntal. Na umadadaga gyang ko to ay manan yan na tunganay kasi sa gyang mo tadar payo. Ana mga tao si sapi po napiaga po. Ana pa tao si sa manan yan napiaga po. Anda mga darpa, mga wabata, nino gitu po inaluyang kagya, miya kasunga ko si sagyang na nadarpa. Sa ko, di uban, hati sa uban na yaman na niya na di uni manabili. Nada, miya tukuan na ka na yaman na niya na tunga na yakan ro. Kagya da kikilala ra, naguda kilala mo. Naiman to na upama, kamadadaga ko ro, na pinakaminustan na miya kay lergirakan, na miya kilala ko niyan. Sa upang makabakurun makasungsi sa giyong tadarpa. Giya ikalay kipanta kagyang kayamanan niya nakatimu-timu. Naku kapag isa-isa. Yito sa baba panamaran tanway. Naku arugan tanway. Balita no yamanan niya na pinakamapya si kumomento kawiyaguyag tano. Agyang kayamanan niya na di tano di katimu-timu. Pag ilay tano kung manisa, umanip ka ba lang ka kung mga pedaga. Malagi do yamanan niya na anto na ako la ibang kala. Na ayaw pinakaminus na uding ka salam na pag-ilay na ka, nakaalagir ka, akala udi na makasisinga ka. Kapag kapia ginawa niyan, igilap kilay ka niyan.
Kenapa enggak ayamanan niyan na dedenisan? Kagi salah kawa ayamanan niyan na kulay niyan. Ikira kuan nawat na dia enggak pakayon si sagian kaya kakula-kulay sa kapreunion na iya Dia enggak ya kakula-kulay nawat na dia enggak pakayon na sabab si. Kanda ni katagwirong sa kulay. Na umanisa na aibu ay tunganay niyan na aibu pa diyan nagyang buta kakulay niyan. Nasumuna ba niyan kakulay na di niyan kilala na di niyan pa. Nati ato na isabab pa yamanan niyan nagyatimuti-mutan o batano bisay di tanu po yamanan niyan na maka pumagiliw din na di tanu makapsisalama. Miyaw, pamukwa na gini nga maya pinakamala pag inutan tanukman. Miyaw nga po nga sa pagkaw na inutanggap man so yamanan niyan na mga branches. So mga sapak na kailangan man na mailot. Sa manay na miya tanong, agi ang kaiyamanan niyan na bakaw na miya timu-timu tanong, na umamman iti pamilyaan na ayamanan niyan na sapak. Agi ang kaiya isa kayo na kailangan na ayman ay tundugiro na sanukman di ayamanan niyan na pag-isa-isa. Umamman ni pamilya na priyong anukman, at nanyukman. Kau pa mga mailot-ilot yun, agi ang kaya mga sapak. Na next ayamanan niyan na reunion o ayamanan niyan na bakaw na mas mala na mas may ilot. Kami kadto na so ayamanan niyan na kayo kaso ayamanan niyan na mga sapagyan na miyaka minikal at tagyo mo ayamanan niyan na mga sapagyan. Ay problema si na tabieta. Tabieta. Miya timu-timu si so ayamanan niyan na mga tao. Apun sa ayamanan niyan na bakaw. Ugay naging iya mga sapak na alten na dirun may inot pipya. Kami ang magagapo ka din. Nag-iipon na malantanugman, naging kayamanan niya ng mga sapak. Akailot na tanuro. Umani pamilya na inutan niyang managing ang mga sapak yan. Ibarat yan sila kami, nag-iano yudan. Napagilutan sa ano yudan. Sumiraragas man ang mga sapak o ano yudan. Napagilutan mambo. Dagano yung naputo, kaya hindi ko tanto mataw sa ako na kailangan tanong sa mga pasasal sila. Ito bigatan ang nuno. Ipag-ibarat ang ben na yamanan niya na pagilutan na no. Ay yung nayamanan niya na kapamilya. Ilan yung man, mga luksakan na kung mga pagariang nagipagadatan. Yan kaya yung pagadar pa yung si napiyagilay niyo si ko Allah subhanahu wa ta'ala ang mag-ipag-isay sa ano. Ripalado kano ayamanan niya na mag-ipag-isay sa kano. Ripalado kano sa mag-ipag-isay sa kano. Mag-ipag-pagariya kano na kung mag-ipag-ginaway kano. Inutan mo siya niya kadar pa. Kadiparado ka mag-ipag-ginaway ka na kung mag-ipag-isay sa kano padaga. Napalitan niya ibara. Si sagyang kaya mga sapa. At kailuta si sagyang kaya ayamanan niya na kapagpagariya. So Allah subhanahu wa ta'ala kaya sumudar ka tanong. Wa'budullah, simbang ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusyriku bihi syai'a. Nauding ka panakutun sa Allah, wa bil walidaini ihsana. Nagusumbalang usana pangailayan ka sa mapya at barangay. Pito manan ayamanan yang na mapya barangay. Sumbalalok ka. Napakailayan ka sa pito manan mapya barangay. Dia kanditeron. Ayamanan yan na paguyan tanong na kupangilutan tanong agyan ka iya ayamanan yan na mga sapak kasi ni madatago agyan ka iya mga lukas na muso ayamanan yan na pagpagarya. So Allah subhanahu wa ta'ala batabula po sa ayamanan yan na magaryari. Oriano ayamanan yan na kapagadating ka o ayamanan yan na malaluks ka. Wabil walidaini ihsana wabidil kurba ilama masih sa Quran na ayang pagambaganay asubuan ng Allah subhanahu wa ta'ala apagindog naka nasod dadabiatan nagpamarangay nakasi kumbala anuks ka yun ang ipagambaganay asubuan ka wala oriyan yan na swayamanan yan na mga tumanin ka ay problema yung to na kapagayaan na mga dadagpasi kadiya kiwasan nagi mapia ayamanan yan na magkadiran ang gusto mga luksilan. Sanariya ko ayamanan yan na miyang rata-rata. Ang betado ayamanan yan na kapamilya. Adi ka ayamanan yan na misusulunta. Batabula ko sa ayamanan yan na mga bata. Adi ka mga puparuaw sa ayamanan yan na mga luksil. Ikira ko ayman na maridibadrang tanong na
kapia-pitan kapaki ilay sa mapia para maisi ko mga tumanitan. Tanto ay manangyan na mapia para maisi ko kailayran. Ugay na igina sudan sulokos ka inaga nagwama ka na tanto ko na yamanan niya na maratay parangay. Tanto ko na maratay parangay. Upama kapag kailay nagaso tumanay ka sa mapia parangay na mas lebih upang kailay ka sinansa magatus tapos ito ang makapia parangay na kailangan ulukos ka na magatus agu udi na 200 tapos ito ang mapia parangay pag ilay ka kulukos ka. Dia na isuan ka. Ima to na ilay naman na isin niya mga ginawa niyo. Giraan na niya kay sir ka udi na namin imbitirin ka kung mga tumanay ka na sana din kumapia ka pagkasubag ka niya kapia-pia kamu kasiran kegumus kasiran na di wala pa kay siran na tanto ko nagtatawad ko mga limbabaan na kayaw pa yung panihatag kong panayamanan niya na tagilang ka okay na idirano ko sa kayamanan niya na ditero patrol sa mga top 6 naganap ka kan awakasan man na kami niya disturbo ko ba dia betad no amay kasulok ka na ayamanan niya na tanto ko na ayamanan niya na baratai pag-ilaya parangay ugay na si mga tumanay ka na tanto ko na mapi parangay natanudin ka ay apaganay asukuan raka apagay na ka sa mapi parangay nasuina ka uswa ka wabil walidain ihsana wabil kurban awliyan niya nagyang buto ayamanan niya na tumanay ka sisa pada darpa sisa Quran na ayat sebutkan sisa yang gak iya ayat yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nu yughni sisa yang gak iya ayat na ayat sebut na kasi nagyang gaya kiatari tibon Urian wa imananyan na kapagay lang ka sa mapia parangay kung balanok ka naik mana kaya inutang ka na sukapul pagariya aik mana pagilot na ka nakapul pagariya niya kadang-kadang manimanto adiran sebutan na kaya kapapaliran na mampagariya ita katawan o ato maayos na ba kami ang kadang-kadang limanto na magariya rin adiran kasi sebutan na yaman na nakapul pagariya di kisisa magariya rin badan makapag-inaran sa magariya rin Ugaid na igira apabila nagyang buto ang pagkiraan nandan nakapag-isa-isa na gagawin ang kupiting isa. Irawan na ang namagariyari irawan ang kasimata. Asa ka tao ang turukiran. Natingin natin yung sibuto na mga pagariyan na ino ay magigii. Nanihato naman po yung isa. Yung natingin sibuto na mga pagariyan na ino ay magigii. Ayamanaw to naging kasibuto na ginawang ka. Ayamanaw to naging kasibuto na ginawang ka. Kandi ka matao magaryari. Kau pa ba kasasabuto na ka nakapagpupulin. Ayan suwan na ka na pinamara na ka kapangis na isa-isa niyang mo mga pagaring ka. Kanapa ka pupulin o ato na yung masusuwa mga pagariang na eh. Dia kasibuto na niyang kaya matandami. Kaya mato na madakala magaryari. Namiyang kadakada kayo mga mata na ano man na mga apuira. Nasira ni diging sa isa magaryari. Ada managato na kami tutula ka magaryari. Ada managato na ka magaryari. Adi nibitirain na may buka datarain na bisina siya di makatutuna. Na di sila manayamanan niya na nibitirain na magaryari ito. Anda dia kaya ugo. Anda dia kaya betul-betul dia kayamanan niya na mga watakano. Ading kakarawa dia mo tapagaring ka kay pabunong ko na ginawa ka ingiran na 500 taon. Na ini mantu na din kaya mana niya nagkaroon nila sa pagaringa. Ini mantu na bang katutula ko sa mana niya na pagaringa. Inugi niya ang betal. Naging kapagilot at tatulog. Umani magariere. Ilayo ka sa pagaringa. Sa tabaw. Nagong kapati. Ilayo ka sa betal mo ta pagaringa. Tangga natan kagiyang kaya dunia. Ilaman naging kaya ayab. Apa lagu yan o pagari supagarin yan na aya pagam paganaya ini ibaratuan na apa lagu na supagarin ka na pula lagu yang kanya sisa ano na muri sa manene nagi ay mananya na muri ang magturo ka rin mga luksaran ng mga pagarianan
agian kaya manan yan na orian agian gati mutano naik mana pa na Mario Manisa na soya manan yan na mga sapar udi na su pamilya niyo na ilot-ilotan niyo pia-pia agian po kita man kau pa mga iman to nalukos ka na sa kabuy mapinutuliran na may kaganatan kagian kaya dunia dia mo talok sa mi na miya kapia-pia kain na muri ayamanan niya na inibagagyan kami nagyan kaya kapuninyar kami kaptimuan niya kami nagukapunisayisan niya kami na miya kapia-pia di kapanutula mabawata sila na gito ni mambuit baloy ayamanan niya na dadabiyatan nagukito-kitiran pagdating na nagyan mo takapag-isisa si kuya manan niya na kapamilya nagi ayamanan niya na panaman-amaran tanway naguditan ini baloy na ayamanan niya nakapusa nakaptimu-timutano baloy tani ini ayamanan niya napuna nagyang kaya kaptimu-timutano sa inshallah na si upra makatundog aragon na timu-timutano mamkaruman kawan na damakadar pa imanto kagini nga mamukadaway so manisa kagapakayaan na mga takasairan udi na mga sabab kapakayaan na si kupamilya o miya kamo udi na kuha na miya nga wawapaton udi na yamanan niya na mga pedaki niran na mga kuhan na di tano silang kadaway dito din ang kapakadar pakakatawan tano lang sa ginawa tano agim kaya matitimus nakanabagye po ipamilya agim po yamanan niya na mga luks tano kamas madagalpan udi na kapakaya mas madagalpan o bagyan kaya iman to matitimu sa inshallah na siya tanong punta mana sa ibu tano dan tano dia na sunnat agim kaya yamanan niyan na di tano di timu-timu kenapa ini bidat Pinakantandong lagi yang kaya pumangin na ditanong sa miya kadagdagal bida at kapiya ka sarasara na di pamangin na sika nukman pumangin na mga sunna at kapiya kadagdagal limang kami bida na ayat man at pakadagalan niyo pumangin na ganyan na mga sunna na iman to na sunna tayo kagiwi katawanakan apa da okay takapugisi sa akit mulalanan si sagi mo ta hadis o Rasulullah at pangilutan piya so katutungan na yan naging pinakamabi okay sa inshallah napakadun na kagoy sa yamanan yan na salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh palapagin mo nanain na pamamagiling tanwa dia patiak na dia kasih aloy dan sabalui katiak aloy dan sa mikrofonan na sakad ni mapa kay manaria sakad ni liter mau unay kasi ngaya kalilimut ikadua na nami bubuluga kata tayungan kaji nga mikrofon aya ini pamsako na meter wagi ang utua bapak akan jatuh lima kadua miyaw na utua barangay chairman sa poblasyon namanya kamu mampu iundugup man lagi ang utua idasakan sulutan sa iligan daru lupa haji hijrah na ini hukuman piyakatiru na nabuyan bagi kapiannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh paganayron na misigipon ako sa ingaran Allah lebih masaling gagawa makalimon nagu sialawatan akan sudah tutanu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amya kapayag kumangaru ayat wala sa Quran na ayat sampurna yan na susalam amabubanta kasimalaw umya maratiaya Panginakan ko Allah Ta'ala sutaruto pamaanan yan na ibigayar katano Allah sa dunia na sampai sa akhirat tiga kena udia kena kirimpas o kalau ka panad udi ikang giginawain na gianan denim baloy na kena padadat nagu panabia rekanwa langwan ubad na kapapantagan saya ko mga lokstano mga panugangan nami mga idasami mga ipagakan mga batiakan sagyang kaya pamilya kaywa agusulumunaw sabab ro na panginakan ko Allah Ta'ala maapan tanunian na magumakala susyapan yan rakitano sa mada
aki pegumbau numapuro ku kapuro yan kumababa nagumada aki pelang kulo benumala ku kalayan kumaitu nagumada aki pegumisen kumabeger ku begerian kumalubay kagianan ikap ke kamu ayan rekitan wa pamilia sutarutup ama anau salam atat apa kalilintad nagukapi pia ginawa sabab runana sudah akan penekapa kamu ayan aku lalagakan nah ada anak wa magudas sagiang kutua idasakan kakagiap keudasan nagiang kaya ada lemai ligan kaskanian ni kapapantagan asulutan say ligan ada rudupa agiang kutua si Hajiah Siti Hijara magugiang kutua batiakan amia tendu askanian bialuitano auluan mana bialuitano wa presidenti sagiang kaya pamilia tanu aino sabab pemia kamu ayan agiang kaya kialimud tanu kasih ini sabab sagiang kaya mga bangsa tanu yang kaya batiakan amiyaw na barangay chairman si Isa Kalawi yang kaya si Badali nagu miada urugun agiang kaya mga bubaynian lagi dagiang kutu manager sagiang kaya National Power Hajiah Siti Salimah na langkap sagiang kaya miatan dua mga opisyal lagi dagiang kaya batiakan yang kaya si Engineer Jabar agugiang kaya si Honorable Konsyal Kokoy Asiran Imia Baloy makatitimbang bialwi tanu Vice President sagiang kaya pamilia tanu Kaywa Agus Sulumunau sabab pro nana pengninakan ku Allah Ta'ala agiang kaya kaken gani yung suaraku napa mapedaya kasabapan sadi ika pakam bebegra utaliw para tiaya ko kapiaw kapian tanong sadirun mamakalang suparahiasan sagiang kaya ing da dunia kasuparangay ama piyay di isa sa kuyaan na subang sama pro idi begeran kaya pagpakailot ko taroto padi ikang giginaway kasudi ikang giginaway na ayalalan ko paratiaya na suparatia na ayagun si surga taros apiter wala apagisay sa kanu kaang kanu makadeeg nagupagisi sa kanu kaang kanu makabeg lagi dagiang kaya masa tanu imanto miyay sa tanu ay isa ka pamilya diang kaya pito kalokos kakagiyagiang kutua da otoman gagiang kutua ikawalo asyating na beenda daw to cooperate sa giang kaya kalilimutan no sama sa imanto alunga diang kaya masa tanu nama sa niya kapagalin sa betat kapagalipatan tanu suka belang katubangan sa nagiuto na si ipesungko kapagkawatan niyan inuay mapya ko mga masa kasi itanumindud ko katiruwala sa Quran apagisay sa kanu kaang kanu makadeeg nagupagisay sa kanu kaang kanu makabegeg ayabasaw na maranaw na susagrong pungabu na umakam belag na diyarusay gakot na umakam bebi-bebi na pakaran sa barko kasukon sumay ito akaw amaw upakat na pendagan yan sumadak kala mau upare aya kapiagi yang gaya pelimudan tanong ay isa kalokos na kenaba aya buat ikikilalay na sukya bumbaran sagiang kaya Kaywa Agus Sulumunau kapedekan urung penari lagi nagiang kutu akyat terwagiang kutu alim tanu sulutan sa iligan kapedeka mirun amia makamu sumia pangilay niya nakapian sagiang kaya daranaw nagusumia pangilay niyan gusumia ngilay ron sa kapian diang kaya kalilimutan na saya tanong ni sagipon adi tanong kang giginaway so kabasa ko madar ketan wagiang kuto aki bilang kuluben reket gibilang kuluben manisa ko pedian ko kalaian ayam ana
nakagia sekana tantuka amia kala ikwarta sagiang kaya dunia nadingka kanununuan supagaringka adi mapya adi nian di kapagin tau si sagiang kaya di dunia di ginawa itanu sisila itanu yang kaya akalilimutanu si imini sabab sagiang kutua mga loksyo aso kayo agus sulumunaw sabab sa nakagia aya masasangan akan si nagiang kaya isa kuwata agiang kaya si kayo agus silumunaw mana sugambayan paganayron na sigambayan na piangarumay mama awata iuding ay kawalwada to sagiang kaya pantawaragat namimbuata na namakataw paganayron nagiang kutua sirandasan ama pagpakaamaan sa ama idik ni kataya sa mga kaya pembaranon dia mga batiak na kataya si gas mama ada makandaray nun ikadua nagiang kutu kuway kau to panagiang kutua pagiwata niran asi kadinor isa mambu na natambakan ikadua nagiang kutu asi makaumbang si makaumbang na kataya sa mga ayanaw-naw niyan nagiang kutu prequisition kagia agiang kutu as si engineer yang kutu si attorney Mungkaw Haji Muhammad na kautua kaya dinilanak nagiang kutu akapapantagan na miyaw na IBC president sa giyang kaya po na piaga po na prequisition nga giyang kaya bapa ka na siya kanong sa giyang kaya presidential table giyang kutu si attorney ikatlo nagiang kutua si Masaguda na katemambu kaya sarutan na miya kadar pasiran na ikapat nagiang kutu asi saranda na katepan na miya kataling umasiran na ikalima nagiang kutu asi saribulan kataya akia masa antano agiang kaya miyaw na IBC president sagiang kaya piaga po ikan nagiang kutualok sami asi beguaraga piangaruma idatu sama daya isagiang kaya Marawi nana mimboata nakateagiang kaya MC Tanu asi Haji Jabar kau to penagiang kutua mga bubay niyan sagiang kutu waiting si sabab sa na beenda niya taruto so pantun agiang kaya master of ceremony kami yan nagiyo so kaya pembaran si Eko Gambayan pemendinakan ku Allah Ta'ala agiang kaya masa ini kalimutan na turunan yan sa bagad sa ipakas lang sa maliwanag agiang kaya pamilya na ayamala na pemendinakan ku Allah Ta'ala agiang kutua lokstano aso kayo agus sulumunaw na makas lang siran sa maliwanag ku dalam makuburiran sa makapentaw siran kuy kawalupan kata surga awalawa pinto yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama bro na may nagtanong ko tampil. Tanong ko na sumbotan ng tampil atiya diang kaya pagiriak na diang kaya ako sino sisang kaya municipality puna piagap miyaka graduate na nayamanan yan na atiya sekalian pun dikapapantagan na vice chairman sisang kaya reunion vice chairman sisang kaya external appeal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagning ko kuala asok taruto pamanag yang kanan amanaw salam akalilintad kapipya ginawa na pala tanuron makambugian na gusto sabad ko mga tungan ni tanu ada si makadarpasi sa giyang kai akialimod tanu imang tua alungan magudas ako si kung mabubaloy appreciating udi natetandingan si sa giyang kaya masa ini kalimod tanu apagampaganayay Akiam bali udi nakapagagtawa si isagyang kaya pamilya kaywa nagumagudas ako si isagyang buto si akin
Cuma beban presiden kita no, so vice president, so sekretary, so auditor. Nama kuda sakurkan ulangon, alangon-langon, nama bangsa yang katalinguma ada makan deren yang sakya masih ironiman to. Mana niya na memang udah sa kami pamilya Tambir nasa kene bialuiran siya pakapterumiran si sagyang kaya mana niya nagyatimutano baka meron na yan na punutulong ko si nagyang kaya kaya pakakibigidagyan kaya bangsa baka meron nagyang goto kiyang bawata nagyang goto si kaywa inim bawata yan nagyang goto nagyang si kaywa ako silumunaw na mimbawata sila na si Pangilaman Ika-2 na si Ulayo, ika-3 na si Gambayan, ika-4 na si Timok, ika-5 na si Tambir, si Cameron na di so pamilya Tambir, asi kami makadidarpa, si kami kibubaling, si sagyang gaya municipality po na piyaga po. Ika naman nagyang gaya si Rompuna, ika-7 nagyang gaya si Intalog, uputiran ng Tumiyakauma, gyang gaya kawalo na si Ating, ika-7 nagyang gaya si Lakwa. Diyan gaya makapantag si sagyang gaya bota no ni Tambir. Paganero watayan na si Babayo. Ika-2 watayan na si Dimati. Ika-3 watayan na si Gendaw. Mimba watayan si Babayo na si Sultan Sumiyaw na Sultan sa municipality po na piyaga po ada sa Lagaw kay Mangutara. Ika-2 watayan na si Kapumpong. Si Aiketon Sudarpayan si sagyang gaya kawayan Marantaw Lanao del Sur. Ika-3 watayan na si Katigan na si Nipunaiketon sa kawayan Marantaw Lanao del Sur. Ika-4 watayan at si Hadinuraysa, si Nyugaton, si sagyang gaya population, barangay population, municipality po na piyaga po. Pitirwa ko na kanyo katatano di, kaso kapilala ko niyo, pamakagaw ka nyo siyang mga darpami, na anuman po da dinirong di kambo balubangan nyo di pigar gini. Ika-5, pimba watayan na si Dayang Gira, si Nyugaton, si sagyang ganan na Kialdan, Marantaw, Lanao del Sur. Ikan mawatayan, nasi damuli, nasa kanimbota ni damuli. Kapapantagan ako radio muda si sagyang municipality po na piyaga po na ayakan dia paka-graduate sa municipal councilor. Mimbota si Dimati na si Yuling. Na ika-2 watayan na si Laot. Ika-3 watayan na si Saidamin. Ika-4 watayan na si Palaw. Na ika-5 watayan na si Monaraga, si Iniwanan Kutun sa Daramba. Ika-6 watayan na si Sak. Na ika-7 watayan na si Alon. Ika-3 pagari Babayo na si Gendaw. Mimba wata na si Daud. Mimba wata Peruman na si Dayang. Ika-3 watayan na si Arato. Ika-4 watayan na si Kaya. Ika-5 watayan na si Nurhaya. Si Iniwanan Kutun, si sagyang gaya barangay Daramba municipality po na piyaga po, inohan ng Chupat Chuadris. Kalagi dudalalaw, akian ganyor kami, kaya niyor kami, amay ka din yung katawan, susungan niyor kami, nadalalaw niyan. Kaya no, yan kaya mga tumaneta ng sagakap, lagi na nga si KBC, na inukutan to pag interesado, pagpugit ako sa firmamenti sagyang gaya, gagap. Natay tiron to pamakuha na niya, luminili tragtasan. Nagini aya kailangan na kan sinap kenga kano anda kanu pangatuton kawan na mga wida kaliyo na magana ka poto makorkano amay ka dia kumukataw nga bang sikano milay na maganda na ko kagian kaya masa nanden ni kapakatalikutan no nakilipatan do punta lo manisa api ande di baka pamagile nga den na di makapaglarwa ay importante kita no si na mailay man kita no ande dar pati nga mga bangsa tano ande kibubaling di manibalyay kenapa balyay nagyakay kaya pamasaitan no siya kamatang wala kadir na maprarade amay kung dimay sa supusutano dito no siya pan makapumukumos na lagi dinuju sa lakawetano lagi dibu pamana sudinga diking ginawain kubala ka ko kapaging na mas interesado ko man adisi kuruguka aban yung dikatawi agyang gaya pamilya agyang gaya bangsa adaw na naiya bulawan si kudunia kaso bulawan napi apa ni saka-saka bulawan
ka nakul kalerka kertuli serka ayar ka pakabinasa nasubang insan hadir ka kongwas sadeng saka poposomo bang kita mencari dunia hadirkan tidak dia ikay importante niya na dia nga yang timogano na ayah importante kita na baka kumukumustan pagisi umanisa wan dekaton pala palatan di belalakaw pala palatan di sirbis ana mangguloran ana miyagtero ka piyakotan wala Comiyakin kasi yang baloi. Udi na saya mga pededer pa, miya pelata ka, riyaw teka umus-umus, miya tero kalong si miya tua bariu. Asyakin niya manar, maga na kaya sa kumil ka, maga na kaya pangakan ka. Hindi kaya importante. O bagi po, hindi tayo di ka pamagilaya, dilan na banyar kita nung mapraran. Para tiyan nyo kanil, di ka pakataligog talo dyan, nabal madaklam ya. Madaklam ya tano bangsa tanah di tano kata nandi kididar pa di tano kata nandi sirana pengatutun sagin ni kiapa kita kaya kanurun lain nom yang atiro ko si sa dino ka suswat tau bagi kapianian kaya tano dinggal ba kana supay sa puso tano nagu supay sa tano bangin tano si kuala diang kaya kaya limud tano na dia imabaloy akapusan ka mabaloy yapunan sa ayamanan niya na itugumpiatan si sa dunia taman si salungan na mauri aya kataw yang no nagyang kaya pamilya ami aloy akayo ano pagibarat na kan sa kayo akayo ano miyo na amarimpong apo pagkatanong na digat tanungan sabab si sagyang gota karimpong yan pagnintan si kuwala nagyang ka nami kan nasipin ko datanong kang blablag na makakumukumustanong na sumangabain na lagi din mambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguhatan ni Rumpna katipin ako no pagiwatan na ako magiligdan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kaya bukan natin sabihin kaya mikrofon ng buotan na yung pena ayam mana nak nagian kaya saya kini kaya wak nami buotan na sirum pena ami pangarmi pandi. So kata itu sagian kana nak yang buotan kana na dua pandi aku sirum pena na dua kata. Sa prilay ako ni ubad na dia kan si kebanas aku ubadan agi inuk kana wae kita bani sabta sagian kaya mabang galatan. Karung kene antai pamilya rum pena antai pamilya pandi. Dia kaya masa ini kami siap pamilya rum pena. Amakan gugulan sagian kutak yang pengaruh mau dipandi na mimbo na dua. So katawi kuruna ya bota yang nagian botowa si makala aku siya gini ya purna sabab sajian kaya kembali kalau si amang pengenalan tanam nabiru kaya kami mimbang kala sabiru ang kami yung makilan apa milya rumpena aku biang kaya bota ni pandi biang kaya apa milya rumpena ake saya gini ya pandi na mimbo ota si rumpena aku si pandi na payolero na si hadino yang kaya mo tali kadino na yung pagalewa tayo na siya ini yang magidela aya di si hadimalik aya kilala kakanala meron na si magidela na ikadua na si asnipa haji asnipa agi na subinuri akala yang meron na kataya dusiran makapago besiran saya aya ikatulong watayan na diyan ko tomiyo na imam sakian kaya bumong pantawaran ada masalah kau arwah ki imam kadir agian puto imam to karo mieda sankan na imam ay sabab tatanto mieda tidak musagian kaya gedemi eka talo watayan agian puto asidres na eka patna siya kini apa ino nagian kaya siya kini apa ino na mielakan asipun makatatapi kung mga panungan yan sabab sagian puto dito ito akailan yung sagian kaya bangkala miya biro ay no miya biro ka para maklaro niyo palaya ay kapat agi ka lima lagi yang puto si Ustanesis Abdul Aziz asibang kakatay membuat niya kata lima asib niya kamon sagian kaya na belubi ay kalima lagi yang ikapito lagi yang puto si Salamuna nakauto si Salamuna ay ka walo na sinajir agi din ay kalala yung miniro na sikula nakautang muntod sa niyang puto istid sami karon yung kini kasabot sa makambubong kalasabiro na ay ka siyaw na si Sapidaw naginta si Sapidaw na si Liupoto sa niyang kana na ingat tambar sa lanobilso si Sabi na si
naron mabubali agian kay aari awata agian kuto wasika dino ayat kedua awata purna aku sebandi na suhadi amina na mimbo wata nanam kami naron aku minta tapi pagang-pagang awata wadi amina lagi yang kuto wasi hadisnya hakimah ayat disuruh kaya ayah kadang miliro na si Rukaya lagi yang kuto si Rukaya nakagisadok sa makataling makasuwatayan na matatago sa karap hospital mapantagan na kioperaan ayah ikadua ay ni buata haji mina nasa di murain na yan ni sugi mail lagi yang kaya napapantagan niyo kap matulong niyo siya ito lagi betul sa haji murain pusakanon na siya uliw katong sa biyang kasibo lapu-lapu sini karwag magupia bintang Obain lagi para semua orang saja yang nak lapu-lapu. Nah, cara mencari ada suatu munaim. Insyaallah namanya tu dia saja yang lapu-lapu sini. Terus sana namanya yang pada kita manakan kaki ini yang kita sibuk. Lalu ini kita usaha yang kaya dumba kita. Lalu ni buat usaha di polok nak usi bangga mereka walas kita sekarang gawe. Dia tu ipan manakan. Saka kailan ni orang kami apa ni dia? Agak pergi berkorban mampu. Aku gini ni kasut kilalan ni orang kata aku kasut kilalan orang. Kau benar lagi yang bukan banyak dia kan. Amerika sukau. Nah gitu. Oh, ayah, ayahnya kata lu kurang lagi yang kutu masih hati terima. Ami orang apa yang lagi saja yang kayak pantau. Nawang ada pembunuh nasi ini potong saja yang ada lima ribuan. Ada duduk pagi yang abadi yang nasi yang disembah. Nama itu pakai yang hirup kami ada si palem barbalema semua watayan. Obat ada bilang anak berbentuk apa yang banget kira nggak boleh lagi. Dan ini kalaunan sabab apa yang nasuwatai baru dapat pulau bulu. Nauman kau sumia kamu, nauman kau suwatayan. Kami boleh istirahat nabi tu pulau ada keliran. Kau tu semua ada kan? Dia enggak berarti yang nasi hadis main. Nak kau tu sekarang mana? Asyik dia nak terima. Ayahnya kewandak yang kutuarian. Asyik ini hadis jenis ni. Jenis asyik menunjuk kotun sakian ada 5 bulan. Nami bota nasa pulau telo. 10 aku telo agen kota watai jenis nasi bagu balik sakian ada bulan. Ayahnya kewandak yang kutuarian yang nasi rasmia. Ini kalimah nasi juga dong 11 pantau orang. Nami bota lain canulan dari bang hotel ni kadernya dia sambil kata ni hotel yang kader bulan. Naik karena menakian kota masih mengulawan. Lagian kota masih mengulawan. Nasi ini membuka ton sadia kasih. Amat dulu kami amat takut ton sadia pada laporan positif. Naik aku nami bota masuk purna. Aku suat ini pandi. Kaki dia mutas kami malaria ini nama-nama kami. Nami bota sempurna aku supandi. Nagia ini para mata. Naya nolongi na telusiran. Padahal yang apa yang nasi ini wahid. Naikan 2 nasi sunai. Naikan 3 nasi bilang aku 3 kali orang nasi bilang. Nasi ini waktu ketong saya kaya gelap. Tinggal dia gelap. Kaya yakin tahu aku semua watayan. Nagi nasi belum kata nasi ini ketong saya kaya aku bunga pantara. Kata nasi wahid. Nasi isau nasi soleman. Nasi ini mampu ketong saya kaya ini suruh. Dia tu dia rokokan orang. Saya kan menyebutap man. Menyebutap masirun pernah. Kawan. Pandi aku si akhirnya pun lah lagi yang kutu asakata si berubah nasi berubah na mimbo tak na dua napagan na watayan lagi yang kutu si lumundaya neka dua na sekresi na eka ako na wasit masih kuang ulua na mimbo ta si ulua naguti lagi ang kaya kira nari na mimbo ta si ulua napagan na mimbo ta na si intan akatata na tumitin na sinukatong sa gina buklas yung nabantaw ragat. Na ikaw mo wata yan lagi ang buta si Sanil, yung gatong nagkakadiron na sinukatong sa nga nangayahay. Na emang mo ikatalo wata yan lagi ang buta si Diabir, asli niya din mo sa gina kasibo, ali marabutan sa gina na naman dobi si ay kapag lagi ang buta si Salima, na sisimang mo sa gina na populasyon, sabot haskan yan ay maestra haskan na lima lagi yang putus di Namra, nasi kami mau membaca tentang usaha Pulau Siti. Dia nanti kalau agen kaya pemilihan perempuan, tandi aku purna. Namanya si dua siram, kaya kata ikurun, lagi yang kaya pandi aku si purna, nasi makanan, aku si purna. Bila aku mau tak makanan, aku sabut sada bagi kilai, abu bangkana sabit. Lagi itu yang ditosakan. Obat nak dibasang dia si dibas. Sampai apa yang nak maaf. Kaya mau dibasang si. Lagi yang kau tahu ibu nala sakiro. Kaya nomnya biru-biru. Ani umat kena rogi yang familia purna. Apa familia pandi au yang ini purna. Oh,
ang nailingan lang yung mga tabatan at hindi na naman sulok sa amin na niyang keloy sabab sa pilihan kaulang ng taisisi nakatatawal sa kami na dabon lagi makana sarila ya kumbota ng makana bende day takatawan wala sisiro na anta kada api na sisiro na niyang keloy sabab sa dabon kelabal kala api ito usakang kupagida apan di abusia gini ya purna sakinang po ipag sa ingor kano assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, so mga binanin na manukon na kaya sa papaka. Pakilay di makada kaliwa. Oh, so binaling hintalo. So binaling. Liyo kano sa nakikantalo di makachikilala eh. Adi akala ko na kinagyan na emo inisungasin na kalagyan ni Patalakadan. Ayan na number 1 na makakikilala isuputo ka kaya. Oh, mga hintalo mo kano. Tanong nga sila nga para makikilala yung tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi na, buwataan ako yung tanong. Mamaya panarungan yan so bulong. Kanya ka, baka andi na ka piya. Kami mo atas intalo nasuka di halipan naroon ako lumapad na kami mukatanong hali-halipan na siniw ko to sa diyan kaya piyaga po si sawato si sa diyan kaya mangantaw huwag ka huwag na ka huwag na ka tanong lagi na namiyalo yung mga pa lagi dagin kaya mga tao lagi dagin kaya wato piano po nasa ramatuloy o at kaya ang mga tanuhin ako kasukan ni Hanipa naroon akong mapat di ba na kaso Hanipa na si Kanijerina si Kani Roman di ba ba sa kakap kaya na nasasakan di Kapinrio si Kani Mumina si kami si Kumal si Hasan si Malik. Hindi mo magtataso, ita na may sawatayan, nandiyan na ano, apinin na ibigda, patay ka pa na atayarin. Nandiyan na ni mga watayan, nandiyan na si Sulay, nandiyan na ni inganan sa humalik sa piyata po, nandiyan na napagilitan. Terunungan, nandiyan na si Rokon, nandiyan na si Mamin, nandiyan na si Mami, si Mael, si Mamon. Nandiyan na mga palon na sinagatunan na sa tagong. Upang ako kutan na sa tagong ng kapagay pagdinito na dyan na duwat ano yan o Anunisiran, Rosiran at Palon. Ginagawa mo ba tayo sa inyo ng adat na ramili? O ba ay kipin ba sa ginaya pinila na sa mapangaya mapanuyan? Madagang mamilang niya kaya gulong. Kuwan, kira na kasi makausap, salam, nakipa, nuray, ano si Kipon, salam, rakib. Minota man suwi italo, nandiyan na kasi maingkad. Nanuduloy wala kami tuwanan ng munetaw, si Umbaw. Si Umbaw, nasiniwala ka doon sa waw. Wala ka dito na ano sa waw na ito pa kayo may ninugayanan. May mga tapaman si italo na si Umanta. Napalala patayan na Nico, si Nico, natatunan na kami. Kaya kaya ka nagkataw, kaya nagkataw sa sakap. Kaya naninilag na nilan. Ako si Liulan, kaya Liulan, ating tumagal, nakagulan niya na sa kanila, ang puya sa kiyakinig. Sa kuwan. Ako si Uraga, kaya nuwatan ni Uraga, kasi ikman na nagkataon sa Miran. Wala ka nilalaman sa Miran, nadudun sumuratan ng umanta. Kasi si Kanji Super, asalan ito na si Kanji Super, nabutan na ng mata. Ako si Taburo, nandiyan naman yung Taburo, nadadun mo sa Pagkakas.
ingin kaya nayaman dan sa mga stock, hindi na yung buwatan aburo, hindi na nilapa. Upang makuha naman nila po na nawas sila, at ito pa kaya sana nilinan, nagiging na mga muskila, hindi na yung buwatan nila aburo. Naikan na mga kaya, naikan na nakatas, madakas sila mo, naikan na nakatas, naikan na si Panundi, ayan nito si Likasaran ng Tumano doon si Kulaw, si Kulaw na si Sunana sa Katap, ang si Eugen, ang Eugen na nasalam, ang si Garat. Ako naman, mga na kapag nila tiwag yung kaya mo at kita ito, nato pa kayo timamisa kaya pag-tuniba, resort, lagi kaya pipingutan mo, mamadaglaga naman mga tao, kaya pipingutan mo. Tulad ng nagigurun mato, ano dito niya? Wala mo yung timutan mo si Rasalan, anitan mo pagkikita ka so, anitan mo doon. Pinalan, ayaw na nambaruan, nag-imutuan, mga makikilala ino nakita mo, alayan yung panay. Nasusunod ka na niya doon. Kami po so, tumanay na lang, nadatisan sa doon, initan mo ito. YouTube ay ano mo sa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dulu namanya dan bapak-bapak. Keturunan. Kemudian foto apa? Yang kilalatan usira ng buatan ng italok. Panabatan dulu mabasa siya sa buatan mati. Buatan mati nga. Nakati. Kapapantang na kabugatan na rumah pulit sa gagap. Biaka. Anda kanu. So, sulang na mga katali umasaya na mga rospingat na naginan. Mga buwan na nanulakwa. Okay. Namanan yan na naginan ni wala. Kaya gusto na may takali ang mga tungkol siya. Okay. Nangyaya kayo ng mamamasa po ka na. Ano ay nagiya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenangnaw pura mafia Hagiang kaya niya pakatintali mo may talusi kakagiang ketun saya. Adi makapamagara sa arena di mo nagkikilala eh. Oy. Yang kaya mititindigakan nag-iisong buhat ano lakwa. Sa kapakapupo niya nasisagyan ka na kaya manalian ng kayo lumunaw na isaw na ya. Nasulakwa namin bata nagyang kutwa si Dirapang. Oy. Akaruma agyang kutwa si Mambataw. Oy. Nanana pindari dayan siran. Na isaw nagyang kaya. Asi Romandiag. Agyan nambuy wataya na mama. Oy. Nakati apagyan kileniyo. Agyan kay. Kaya manan yan na mga naunaw niyan. Isaw. Agyan kaya manan yan. Na si Kaya Rumapan at si Sagyan kaya agakap. Oy. Naroon yung mambunan na kutu. Sagyang kay ayamanan yan nagakap. Alright. Ikadua, apim bawatayan. Nagyang kutuang ayak kakaw na babay, nagyang kutua si puntanan. Alright. Nagkatuniwanan, si sagyang kay agakap, si sagyang kay aluminum, niyang ababarang badunanan, si sagyang kay awato, marantaw. Alright. Nandudun nagyang kanan, ayamanan yan na mga bawataan yan. Alright. Ikadua, awat tayo na babay, nagyan ko to, ayaw manan yan na siputalan, ayaw manan yan naroon ako makapupon. Okay, mimbawata, siputalan, na sukat to ay niron, nagyan ko to si ayaw manan yan na kadeside, agyo to suka kay bakat taranaw, okay, nanaw-naw niyan nagyan kay apagan nagyo. Kao to. Nasa inyong mambuan na nagkatoon sa mga naw-naw niyan, si Sagyan kaya Manila, si Sagyan kaya po napiaga po, si Sagyan kaya Gakap, si Sagyan kaya Wato.
si sagian ka adilabayan at tanto mambuanan kumada kan akya bareng badano kad labi kami 10 amagariari na aya buat pagus saya nakan saya nagian nga mga mbota aniran akya masa niyo sagian kaya mana niyan na plataforma sagian akan lilimutan ikatalo nagian ko tuwa mana niyan na babae Romania na siyakinya di sawangan asi mambuanan si sagian kaya watu balindung si sagian kaya mana niyan na asi mambuanan si sagian kaya watu balindung si sagian kaya mana niyan na kawayan oy naron siran mambung dedak-dedak oy supman suaya mana niyan ng talon oy mana niyan na taginapan nakatisiran agian kaya ke kamamasaan niyo si akatiya isaw agian kaya mana niyan na si datuanan nakatiya pagkailay niyo si oy yan kaya pagkailay niyo si lagi ibong sumya makatukaw ron suaya mana niyan lagian ko tuwa si dakontor ababay paniyag ini ay mana niyan narumandir nakatan suaya mana niyan nanaw-naw niyan mambo ay mana niyan nadigur kanu dun panaro lagian ko tuwa kadakaliran kataya supukil masa aniron siya niya ustada normal lah nakataya paguluan na niyan naging kaya titarpulin oy asi mambo ketun si sagyang kaya mana niyan nagangap oy dito kaya mana niyan naasara ka kaya masang kami niyo siya aditan waya mana niyan na mapanganganta uwan taon na yung mga tawagin ka abatan ulang pagkilay naditan o kataon nagipipantagin tanuron sabab bro naad na kaya panan naroon koron natigumangan na kaso uwan yan kaya tigyan nakagyating kani atas say manasampurna kasara di mo na iswang tangan nagupikir na bandap ko mo rin daw susalin daw walungan ayat sinua kanon nakagisulumala na ayamin dalumabi na ayat paganay tambakak kinalamin ipandia anon narawat tanulang wating kiyan irigit kan nanon sa pamunda sa napikir kasukar ibuande imito parang dingilan nasukar gang kailan iminde para aban na ayat karagnutunaw baru may pasod akay rigi uga bunat tuturuang kulangit namin pura kasupunduma na mau gasupundaraat na dumadin na di subarat tamak kadawa mo ano na kanugunok pinungo at ibong batang ko panad kamawatan ako madandi kapiyan yan mga dadto mga bay na magayon na yung tanong sa di palang dumasusunod kaya banta kasulinaw kaya panindurang na miyak waso itabasa na nabuntalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pantang yang penutup sulutan Saidigan ada lupa di kota Bubayakan Asi Haji Ijera Abaya Nabi Saidigan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلوات الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Panginoon na ito ang oras. Maya mamasak sabihan kaya sa kami kaya upakatan apaka-representan sabihan kaya pamilya tano asa kami na mataga urukan ng mga kamo wait na ayah masuk suaka yang ayah bangsa Amran langsung tiga bakal benar ako serai suwi la isabu sa pumpungan ay sa kawan sudah dengan bida lagi yang alam mo na bangsa Amran o sagian kaya patapungan pungaran o apalaya din na magyayari sabab sa sumafong din sagian kaya patapungan pungaran o mana so kedatan si sabas napupawan sababo limang po kaligan sa pengampungan
na amelungot tupaan si sa pungabali lati tinin na magariri nami ang mga rumasirang kultuman napat ka mambu magariri malun-sulun sa'yo na arwama Allahu Akbar mana subang samrana na dua ka 3 dimensa na rin double first class yan na sabab sabenarnya kau serai suwe genai sabu-sabu bunga na isa saung kawan isa na sila tanong sali sabenarnya kau biyak kamu ako lakano na padak ko niyo si kuwa balanya lakay sa isa sarungu ulangwan ang maradaw sa diyang kaya purang daw so sabab kuwa balanya na niya padak urakano padak ko niyo na pining ko si kuwala agi din mabaloy apunan kaisa tanong kaantano makuaswang tap tanong agyam kananantap nada salakaw syeko surga jannatul firdaus mga bangsa ada bang kandaray no naman to isawak kabaya ka ng bagang oron samay ko ahulad lagyan kay angaran at pabiliat ano akayo lumunaw sa tanto paras sabab sa miyak kayo barat agyang kanan amang alokos tano sa tembeda pamangulan tembeda pamangulan nami kengak karena subuk kawiran nalumyong boy suwa uniran nami supa sampak suwaya baranya namangambot kaaniran Allahu Akbar namiwa samwanis sa hati subot kaanagyan kanan ang mga loskano sa miya madampak suwagya kamau nakatiran sa ayamanan yan apat tirawnan ayamana miya malampak nagyangkot amanimpo sa didi na itong yan tamapya na miya kuwagyang kaya mga buwatan o kaywa agus soroboraw Allahu Akbar ayamana niyan na miya kaprogyos agyang ko mga loko sa tanaw sa mga baiya mamalampak ako mga dagko ang mamalampak hindi patayo rin baiya mamalampak ako dagko ang mamalampak sa upuwasan di mo pati nakanong niya mga ang mamalampak na iyang kuko amalao mapasangit ang yung kamal ko na mapasangadet kung ako mapasangabay bilang talimawan sa genan so specifically ay malamin representa kasi lagyan kaya ulay ang karuma alay ulit kasama-sama niyo ulit sa pingrirangan sa ikuwala Awedan mapip ya gidawat talwari bati agi sakay niya master of ceremony masalamat terkapan sa agi harap ini nausan nakasangaran nasa umusa representative wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia kamu merkatanu penak ini dia kaya sari pamatundi kaya mana ampesa durai kulalak nana iman tunai penadakarkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengening ko Allah Ta'ala at yang kaya
masa. Ini kalimutan nama kedaya kasabakan. Saka pakabuan itu karena dia malah nabi palang gulu kalau ubikan kapana namatin wallahu taala. Kapakaya ceruk nasu masih singanin tanu. Jika dah malah masa nami akan tadi membuat. Sebab pengingin dulutan orang pak nak kia masa. Sebab pengen bayu pada datangkan lagu supaya nabi akan. Nah sebab saya katakan nak nama dah kelak apa yang sudah lagi. Nah kepada datang. Si Sanggaya Muria tahu. Gambaran. Nago yang kaya Muria tahu Tanggir. Muria tahu Ulayo. Muria tahu Indalo. Muria tahu Tebu. Lagu Muria tahu lagu yang kaya balok-balok dia akan depan tun sumegaran iyo kasabab ko kagak nang kaya oraskan ake sumbutan orang pernah kaya dibila nak dini lala kaya mapipitirakan narang ko makapakanang kaparakan upada udah tenagu panabia satu setigu mako lura padakan oray na tanang kanubulawan. Ayo pa makabakan na pamitusuy karaniyo na tantua pakarawa ikadwa pangkat na katawanakan ayaw mo na kanasudyakan rekano katawan ayaw mo ito nasukat katawanakan rekano una na kanunang kapag-usay ako si Sanggayang Bawata ano timo namakalok pagkanayaron na suwinami aboy si Diamina kaya mga mamasaang si Kayang Barat nililiyo madakalami at timo saya kadua na so buwata anong lilingay kaya nga si Kadiamina ang sumakapadiyan isang buwata anong bituan nakatiyang madakalapan na pagkailayakan na si na ikapatanggutan buwataan o wampiro ayaw mamaon napaganayon ng utas si Loksabi si Makatulong na ikaduang utas si Panguga at sisayang ang bawata dinan dako si Mayala yung utas si Romanami si Sanggabayo si Sanggaya Antonay na si Kadi Dialid maumoda si Romanami si Sanggamundas baru lupa ang kotoating sama pero nakagiyamyakap pa doon dati ako, nagumyakap pa nabi ako na bakod nakiyatan mo na doon na sukat pero ukanalangan ko mga Arab sukong sutaw na igirasyon ko kalilimod kapuyakan niyan sukat pero yan natatarmi niyan punan niyan nasusiyapan niyan susugadan niyan paniniatan niyan susuguan niyan nagukagya sukat pero na mata kepira ko pembandingan na bulawan ako pamakin ko nakapaninggalan ng petero niya na benar na po sa ka pamakin ko niya nagyan to diyan kaya pakat mamasaitan mo na din na madang gusto panganitan mo aya kaya masair kano alamuan ang buwata ng ngayawan o kalakos na po nasa kapagpanan na bibitan mo si ko pakarawa ikaw pangat na katawanakan ayaw na baka nasudyakan rekano katawan ayaw mo ito nasukat katawanakan rekano una na kanunang pag-usay ako si Sanggayang Bawata ano timo namakalok pagkanayaron na suwinami aboy si Diamina kaya mga mama salah kapagari-ari ang utama nga Kristiyano wala sang siran wallahu ta'ala sama adakalama piha na ayaw wala nagyang kuto kaya turoon wallahu ta'ala sa diyang kaya kapag isa-isa nagyan na nidag nagyan na nagdidag ako rahmat aping tuwa ng kadilingkad na ayas sampurna yan na diyang kuto andai ka pakasusulawin na yan namiyakan babagarang guta para kaya napasang pornab so para kaya sigo Allah ta'ala sa ayaka tero ng mga sabagikul sabag na katano nagyang kaya masatano na masayin
Kami kapakatutu kawa uli kakataba amamang pada sudi katawi sa kapadian nagitu kawatan yanon nasokela lawi sa kapadian nagitu kararan yanon Pagning ko Allah Ta'ala aturong tanong yan sa tanong makasulay ko rarangitian pagning tanong makapinimbangan sa kababan tanong ko kapakasalang sa maliwanag sa dunia na sampay sa alungan ng ori agi ito ikakalay kasama na yan na pagiliin ng Allah Ta'ala ikala mapapada na makasusuat akong gagaysa na gusto mapapada na mapapada na mga puso at panagumtaman katerong borgano na maling jika ketiar nami putawan so pangali nama penditarian so kasanggila na kebalui surara betano ama pusaka uki sarapian nama bepening belan ko pandagan kapagai barat sapo mulan ama betul madugian so kapipian ginawa na sapagian so katao naraon yang so tamu nawan yang so kadato sa pengening tanong apalagi akan orang makan bagian Allah wana dan berainun kami akan tadi umasang kaya masa sagi kapan nademi si kokai si so mga lokestano assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ayan nga pada datang kano lagi yang pakai apa ya pakai wataan akan nah ayan yang kau nampak kasagin na kano memambusong wataan ni temo om pamanayang wataan ni temo lumunong kayo na aya karumania na si Mondes kapemperan mayo aya watayan na si Pangkoga karumanian si Balukat na aya watayan na dua si Gimbu Agus Simlingan na langon si NCC sa mga pamilya niya ikadua na si Jemina na yaman community piya na si Makakuha Agus Sibanog na langon si NCC sa mga tayan na aya niya sayang kapagayatanak na si ina na si Deyaan na ikadua watai Jemina na si Maulindo na si Haji Fatima si Simanang Sumangatian ikatlo na si Ulitonga na si Haji Asia Aso minitipia na pamilya Arima ikapat na si Tamama ikalima na si Lumundot na ikanam sa Ligatan na ikapito si Mauki ay sa Mabuto Iloksian ikatlo watay temo na si Bituanan na anak Arumania na si Dunggo na ayaw watayan na si Tabukar na isa manguya na pero benedek man sila mamagato sa pimbo sa ang kaya si Kwan na ikapat na si Makaton ayaw niya pang Arumania na si Sinam nakatayan makadidapang kaya lakiakan na si Iksan si Birua, si Umar, si Parides, si Osman na ikalimamang po nag-ilok sa meron si Lili na imang umiya kapangarumaw na si Mander o si Romander na ayawatayan at si Katumina na si Sarumayag Mander na sa kami watayan na ikadwa na si Marinaot Haji Hijira na ikanong awatay temo na si Ampero ang pangarumay ote na imang po watayan na si Mangka na di ko yung katawang si Siran na penalamatan na kaskano kasara pamanamnya pwede min si mambuso ko na biga kay de tanto mapayag nga yang pakai otak anak na nagi kaya pakatirang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemarin mau besok ada